Mujik tabiri ba khoi puno pu image TV na taramna oksabol loina Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroi ba pauda numit humni chupna chathagadaba farmer training program ama ngasidagi hogdokre Zenemski 2018-19 gi MBBS amadi BDS ki graduation certificate sing yenthokre Political dialogue natana Manipur da thokleba irang asigi solution purakpa ngamloi haina Dr. M Narana phongdokre loyana Indonesia da ising isauna maram oiduna mioi taramari sikre apungoi pau logirsi National Livestock Mission NLM gi Mijeng Makhada Joint Director District Veterinary Office Thawal Kaksing District Mission Management Unit DMMU amadi Manipur State Rural Livelihood Mission MSR LM na khusamnaraga sinduna numit humni chupna sathagadaba farmer training program ama ngasidagi wangkem huidom lekai da leiba pauna hall da hogokre Poultry Management Scientific Rearing of Pig and Livestock Insurance haiba hiram da pangthokpa training hogdokpagi thorom da Wangkem GP ki Pradhan Asem Madhuchandra Singh na athoiba Mitungland Regional College ki retired professor Kumanna from Mapu Wangkem GP ki ward member Wangkem Pratap Singh amadi DMMU Thawal District Mission Manager Rajkumari Nikitana akhanaba Mitungland Singh oina saruk yakhi District Veterinary Office Thawal ki Joint Director Dr. P. Gojendra Singh na Tharonggi nunggi warol pibada farmer singna sasan loibada laichatna natraga karigumba amana maram oiraga manglagadra haina waba ninghanaba kaya thengnei maram asina farmer singda insurance na piriba khudong sabsing asi mamuttana khanghanduna wakhal nungaina ishagi ithodang pangthoktuna farmer singbu chawkhat maikaida punanaba training program asi pangthokpani Bharat amadi Manipur lengakna farmers sing da piriba khudong saba lominaduna chawkhatpa chinjak toy pan tangdaba iramdam ama ohelasi haiki Marina kupo pusaka aina aini Kumbi Kendra ki manung sanba wangu sandangkhong khajing khombi lokol sandangkhong khabuk lokol wangu terakong mamang lokol yauna tungan singda angan phothareba lopham singda ngasi Department of Agriculture Sandangthong Imphal gi National Food Security Mission gi Nodal Officer W. Subhasna Luchingba Kangbuna Lomi Singa Haktengnana Unaduna Lofam Sing Koina Satuna Yangchilakibaga Loinana Thariba Fosing Asi Mai Fakna Loknanabidamakta Makhatana Pangbayaba Mateng Sing Department gi Makaidagi Pangani Haina Lomi Sing the Thazaba Piramkre Kongchat Aduda Agriculture Department ki Plan Health Clinic ki SMS Dr. K.S. Nimaichan amadi atay staff sing yauna wangu terakong lokol wangu lokol amadi wangu khajing khombi lokol sandangkhong khabuk lokol gi lomi singna thengnariba laina tinana singbagi matangda lomi singa wari watai sanaki baga loyana lomi singda lemna hidak langthakna singba singsu pikhi Thoromduda National Food Security Mission gi Nodal Officer Waikom Subhasna phungdokhiwada pre-kharif Angan po asi lomi isik naw singna mai pakna thaba haibasi December thadagi lomi singna thorang tawraga sem saduna leibiu department gi makaidagi su piba yaba mateng pijagani loinana matam gi department na yengsinba yaba yengsinjagani lomi singna department dagi kanaba khudong chaba sing lobiu sahi sida thenglabasu thengna pre kharip ki damakta Angan Pogi Oina Hector Chani Mukta Mani Po RCM 12 Asi Lomi Singda Panghanduna Double Cropping Toduna Chathok Marang Kain Puthok Tuna Chinjak Tame Pantang Daba Lamdam Ama Oina Nabagi Damakta Thorang Asi Paikalak Panigit Koina Chataba Khongchat Ni Hayaduna Makhatana Lomi Singi Damakta Lepa Laitana
डिपार्टमेंट की माइकैदगी मतेंग पांगनी हाइखी मसिदा लौमी इचिनाउसिंदा फौजी थालगा लिंगबिउ लहोन हुल्लगा हाइतारे लहोन हुल्लगा ट्रांसप्लांट तौबना अखोय लिंगथोकपसि सिने अखोयना अखोयगी चन्ना पथाप अदुगा डिसेंबर साइदगी अखोय अंगन फौ तौननबगी डबल क्रॉपिंग तौननबगी थौरांग से अखोय सेम सादना लेरगा डिपार्टमेंट की माइकैदगिसु पीबे याबा यंगसिनबे याबा अखोयना अदुम सेनजगनी फंगहनजगनी कानबा खुदोंचाबा कयामा अखोय तानामिनरगा अदुमाय तौदना अखोय पाइखतजगे हाइबा अदुगुंबे पाम कुंभीदगी लौमी के समूह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंगना फील्ड लाक्पीदुना लौमी सिंगे वाट अपा कया हंगबीबगीदमक थागतप वफम सु फोंदोरखी ngasi khongchat aduda kumbi kendra farmers association ki president KS Dinesu sharuk yaki mapalamda thabak tawhangani haina mamanabi amaga chatkibi nupi masa ama Karnataka da awaba phibam amada leire haiba pau phangwadagi social welfare ki team ama chatuna kanbang amkre haina social welfare director ngangom utamna phongdokre ngasi North AOC da leiba social welfare office ta pangthokkiba pawgi pham amada wafam asi phongdokladuna utamna hai Manipur da thokliba irang asina maram oiraga Manipur dagi masing yamlaba mioi kya Manipur gi mapanda thabak tawwa lakpa kya थेंगनरे हाइना मपालमगी मियोय सिंगना फोंदोरखिबा लैख्रे मपालमदा थबक पीगनी अमदी सानाहनगनी हाइदुना कनागुंबा लुक नत्रग मियोय अमना हाइरकपा मतमदा इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना निंगथीना मरी मखोंग खंगलबा मतमदता अंगांग सिंग थाबियु मसिदा नतना कनागुंबा सेल पाइबा इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना मसा मसु सिंग मपालमदा लाइक तंबा थागी हाइना खल्लबसु थागदोरिबा मफम अदु हाना ममुत्ताना थिदोकलबा कांदा थाबियु लोइनना कनागुंबा मियोय अमना मपानदा करिगुंबा थबक अमगी चटननबा हायरकलबदी डिस्ट्रिक्ट अदुगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा हाना पाव पिबिदना थो निंगदबा थौदोकया थोलकदबदगी कन्ननबा अखोय पुन्ना होटनामिनसी हायनसु फोंदोखि फंगबा मतुंगा अखोयगी तोंगान तोंगान सोर्स लगी अखोयना थिबा याबा पाव फोंबा याबा पाव कोमे पाव फाउनबा याबा मी मोइसी हैदराबाद ता मतम खरा जिम ममदा थबक तरोमे मदुगी जिम गी कांगबु जिम दुदा पुसलिबा मी मसिमे आपसे पाव फाउनर मतुंगा जिम सिदा मु केरला दा चकनी केरला दा चनबा टिकेट कपियु हाइबगी इन्फॉर्मेशन अमा मुक लै अदुगा केरला दा चटपा चटबा सिमु अखोयना आंगांसिंगसिगी सोशल मीडिया स्किल वांगबा प्रोफिशिएंसी लेना थबक तौबना लमदम असगी मेडिकल स्टूडेंट अमदी प्रोफेशनल सिंगबु मणिपुर मपालगी मियामना थाक वांगना खनरिबनी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर एंड लोकेंद्रना फोंदोक्रे वफम सिंगसी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनेम्स की 2018-19 की MBBS अमदी BDS की ग्रेजुएशन प्रोग्राम अमा इंस्टीट्यूट असगी मेन ऑडिटोरियम द पांगथोकिबा थोरम अदुगा मरी लेना फोंदोखिबनी थोरम अदुदा जेनेम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट KS लोकेश्वर जेनेम्स की दिन सुप्रिया लाइफांगबम अमदी जेनेम्स की डेंटल कॉलेज की प्रिंसिपल निदर्स डी हेगरे ना अथोइब मिथुंगलेंसिंग ओइना सरुक याखी कुमजा लिसंगनी तरानिपान तरामापन बेस्ट की MBBS माहिरोई चामा अमदी BDS के यांखई पुन्ना माहिरोई चामा यांखईना जेनेम्स तगी ग्रेजुएशन लोइखिबगा मरी लेना थोरम अदुदा माहिरोई चामा यांखईदा मकोइगी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अमदी चमलबा खुदोलसु तमखिबगा लोइना पास तौरबा माहिरोई सिंगना मकोइगी हिपोक्रेटिक ओथसु लोखि एन लोकेंद्रना हाई जेनेम्स तगी माहिरोई चामा यांखई ग्रेजुएट तौबा ngamliba asi institution asigi teaching amadi non teaching staff mahiroi singi family amadi mahiroi singi hona jamanani need pass tawduna jenems tagi graduation lotion ba haibasi yamna luba thaudang amani masi mahiroi singi khang bakan ba thauna phaba amadi discipline aduna ngamlibani medical care gi lamda leiriba thomi singna anaba layang bakhaktana makhoigi mathau nate anaba adu luna chana nuksina loina duna makhoigi awaba kohanba asisu maru oiba thodang amani amadi medical line da ahong bakya lay anouba hidak anouba layang pathap anouba laina kya ama tholakpa asina lepa leitana makhatana
tamsinba haijinba mathau tai haiki of certain human qualities like compassion, empathy, and the kindness in handling your patients. Medicine is not just about treating illness, but also about providing proper care to the patients. You will encounter patients from all walks of life, and it is your responsibility to provide them with the best possible care. Numit Kuntrani Suma Satarakiba workshop cum production on Bahurupa dance drama Loshin Bagi Thuram Ama Ngasi Ministry of Culture Government of India gi Bijang Makada Sri Sri Govindaji Nat Sankritana Sinduna Zen Manipur Dance Academy gi holda pangthokre workshop Loshin Bagi Thuram aduda National Awardee amadi Zen Manipur Dance Academy gi Director Pukrama Bilax NEJCC Kolkata gi Board of Governor gi Member Buddha Singh Tham amadi Director MC Thoibasu Thoram aduda saruk yake Thoram aduga mari lenana Pukrambam Bilas na hai workshop asina horakliba mahiroi kaya takpi tambiduna achumba lambida lamjingani Sri Sri Govindaji Nata Sankritana gi founder asi honaba kanba oja amani hainasu thagat pa phongdokhi Puthokliba dance drama asi wari yamna phajaba miyamna yengbadasu nungaiba ama oire Zen Manipur Dance Academy gi oinasu ngasi phawbuda dance drama nifu gi mathakta puthokre hainasu phongdokhi Political dialogue natana Manipur da thokliba irang asigi solution purakpa ngamloi haina Hana Minister Oiramlaba Dr. M. Narana Phongdokre ngasi Communist Party of India gi senior leader oina Thopuramba Atul Kumar Anjan na laikhidabada party asigi Manipur State Council gi maikaidagi laikhidabagi photo da laisu katuna kai khumnaba utpaga loinana awaba phongdokpagi thorom ama Irawat Bhavan da laiba party asigi office ta pangthokhiba aduga mari leinana wapam sing asi phongdokhiwani thorom aduda Manipur Lomi Lup ki President N. Singhajit CPI State Secretary L. Thoiren, former Minister Dr. M. Narayana Party asigi Thomi Singh amadi Lomi Lup ki Mioi Kayana awaba phongdokpa aduda saruk yaki thorom aduga mari leinana Dr. M. Narayana phongdokpada laikhidraba Atul Kumar Anjan chahi nauringai mahiroi oingai matamdagi hona miyamgi oiba thabak thorom kayada saruk yarakpa misak amani party asida Yauru batung party asigi oiba thabak thoram khakta mak tawkhide miyam gi oiba malem sida laiminariba khuding manaba chakthung phanghanduna punna hingminanaba hotnarami masida natana lomi singda ahenba mijeng thamduna lomi singi oiba thabak thoram kaya amasu tawrami asigumba misak amana manung matam sadana laikhidaba haibasi party asi khakki natana malem asigi mangjabani Manipur chahi ama chupna chatharaklaba irang asi center amadi state anina lainga pairiba BJP na karigi loishinba ngamdribano masigi tapchaba pokum BJP na miyamda thamba chungani irang asi kayam koina chatha handuna mioi kayagi punsi mangba ngairibano amadi mioi kaya thawai tharaba matamda irang asi loishin gadoribano thokliba irang asi political dialogue torwa matamda loishin gadobani center amadi state anina manaba kholau lauduna lamdam asida athuba matamda tangdu leitaba puraknanaba hotaba changi haiki Santi purana lambi sida changin bio political dialogue hobio aduga stop immediately the violence hana sunaba numi kamu ja amta lepan bigo aduga child level kang dam kamu sing sigi rehabilitate to hingna bagi lambi du amta clearly utpio loina peace committee du krai da mathok to harbagi adu hangam thokbo ne si miyam so hangningi kwen so hangningi paukhum phangningi hangninge na hangbi wa dante we want to get the reply. Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Enhance Manipur Changangai Makha Laikai ke khusam naraga sinduna Jenims voluntary blood donation gi thorom amangasi pangthokre World Red Cross Day 2024 ga mai leinana Indian Red Cross Society Manipur State Branch na thabum ama chupna chatharakpa
थोरमगी सरुक अमा ओइना ngasi idan tawagi thorom asi pangthokpani thoromda punna donor tarani thon EP ki thabum ama chathagadaba thorom si lakliba megi nifal World Red Cross Day 2024 numita IRCS Manipur State Branch ki president su oiribi governor saruk yaduna loisin thorom IRCS ki office asimaktada pangthok lagani loinana pangthok liba competition singda makok mathang ta kraba singda mana mathum su yenthokani hari ngasi Jiribam gi kadam talada leiba 39th Assam Rifles ki camp ta Jiribam Peace Committee gi chahi ama mapung farakpagi ahanba mipam Jiribam Peace Committee gi chairperson Tahemang Panmaina chair loduna pangthokre ngasi gi mifam aduda Jiribam da leiba community singi lusingbi sing su saruk yakhe loina CSO communities members 39 Assam Rifles 87 CRPF Jiribam amadi Tamenglong Police ki makok thongba officers sing su yauna pangthokibam mifam aduda Jiribam district asida achouba ihou natraga irang thoktana yamna santi oina ngasi phawda leiba asida Kundari Bafurup community singi achouba khudolni haibaga loinana ngasigi mipamna April gitang taratarukta National Highway Contractorate ki kaimaigi Tolen Khunda OCL gi tanker singda attack tawkiba April kuthada arm miscreants na Sejang Mongbungda mioi amabu fajiluba megitang anida uchatholda mi leinadaba civilian properties mai tharamba megitang anigi ahingda Paitol manak dalaiba lengang pokpida Manipur Police da bom langsilambagi thodok sing mifamna condemn tawke matungda district asida maningtamna mipum khuding makna chathok chasinda apanba pidaba kanaguma amatana wankar sadaba license paidaba nongmai pairabadi logi matung ina chairak piba license paiba nongmai phongna myamamangda pudaba NH 37 da driver sing da akia khang pidaba maram sadana miyam da irang thoknaba fresh note na singba phongdaba haiba wafam kaya su ngasi mifamna mot amata oina warep loduna yanaki Tabum amachupna chathariba World Red Cross Day palan thoronggi saruk am oina Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch na Bishnupur District ki manungchanba Thambalbari College oinam relief camp ta changjafam loriba internally displaced person angang singda ngasi teacher sing yanthokre IRCS Bishnupur District Branch ki Secretary Dr. S. Roman Executive Member sing W. Tolangou T.S. Yaima K.S. Khogendro Live Member sing T.S. Joychandra T.S. Menon H. Gitarani Chano amadi S. Dhaneshwar su saruk yaduna Thambalmarik College oinam relief camp ta leiba angang nupa macha amadi nupi masa singda Kalen matam da lit anaba teacher sing yantokhi amaramda IRCS Bishnupur District Branch da PhD Bishnupur ga khosam naduna Manipur da thokleba irang asida lanjan naraktuna Bishnupur District da hangliba relief camp sing da leiba internally displaced persons singi masama ufana leinanaba pandam da makhoina nongmagi thakba chabada sinariba ising tha khudingi test tawbagi thabak sathagadaba adusu ngasidagi haudokhi Haukiba January 10 da wangu maning sabal gi maichak pisingda singsanba chatkiba kumbi kendra gi manungsanba wangu terakhong akasoidagi kuki militant singna tamthina hatpi khraba athauba marigi imung manungda pigidaba ex gracia lupa lakh tara amadi yum sabagi lupa lakh ani makhai Manipur government na amata watana pibirakpagidama Manipur government ki lusing biriba and biren amadi kumbi kendra ki MLA bu JSC ki maikaidagi amadi laikhidraba imung manung ki maikaidagi thagatpa pongdorokli ngasi laikhidraba imung marige imung manung amadi JSC ki mioising yauna akhanana unaba amada laikhidraba oinam roman gi loinam ongbi pramodini na pongdorokkibada ngasi lepalaitana kuki militant singna maitegi khul nakna lairiba chingkhong chingya da leptuna nongmai kapsulakliba asi lebhan biduna mahusagi phimda hanjin hanbiu amadi Manipur Chief Minister na laklamba da lokthok piramba thabak
सिंगी मनुंगदा युम साबगी अमदी लेखिद्रबगी एक्सग्रेसिया पिबिरे मसिगिदमक केंद्र के एमएलए अमदी चीफ मिनिस्टर बु थागतचरी हाइखे दिलो सिंगियो हाइना पाबुंग वफम हन हन नसाना खुरुमदरी अदुगा आइगी हंदकी लाइबक थीरब थौदोक्सिदा लम लमदगी लागागा आइगी अवाबदा मतेंग पांगबिरमेबा सिनाव माइसा इबुंग पा ख्वाइ पुनमकुसु आइना हन हन काय नमुसर मतुंग तारकपदा नखोइ नखोइ लमनजु छिंबा ngamba pinabi hoina aina JSC की को कन्वेनर खांगेंबम कृष्ण गोपाल ना हाई खिबदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना विक्टिम ओरिबा इमुंग सिंगे अवा अना हंगबलाकपदा हाइदोक लंबा वफम युम सागनी हारंबा अदुसु साबलोरे एक्स ग्रेसिया सुपीबिरे मसिक दमक चीफ मिनिस्टर अमदी केंद्र की एमएलए बु थगतचरी मखाताना इमुंग सिंगे लैरिबा मियोय सिंगदा मसागा चानाबा थबक पीगनी हाई खिबसिंग अदुसु थबक ओइना ओंथोक पिरकननबा मरी लेनबसिंगी पुनिंग चिंगसिलकली सगई गी मतई गी मसानुपा मसाना नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मांगननबा होटनरबगी थौदोकी मटांगदा विक्टिम नुपीना थौबाल पुलिस की वुमेन एंड क्राइम पुलिस दा वकतपदा मथौ ताबा एक्शन अमता लौखत्रगा एक्यूज ओइरिबा नुपा अदुबु सखंगदबसिंगना फुरंबा मतांगदना विक्टिम नुपी की इमुंग मनुंगदा ओइना पुलिस ना किहन खंगनदुना लैबगी थोंगबु विक्टिम नुपी अमदी खुमन यूनाइटेड क्लब्स एंड मेरा पाइबी एसोसिएशन मयांग इम्फाल की माइकेदगी पेन फोंदोली हिरम असिगी मतांगदा ngasi मयांग इम्फाल दा लैबा खुमन यूनाइटेड क्लब्स एंड मेरा पाइबी एसोसिएशन की संगलेन दा एसोसिएशन असिना सिंदुना विक्टिम नुपी यावना पांथोकपा पौमी सिंगा उनबा अमदा मयांग इम्फाल दगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम अमदा मयुम पांदुना मचा अनिगी मामा ओइबगी मथक्ता हौजिकसु था मरिगी नौपुरिबी नुपी विक्टिम नुपीना थौदोक अदुगी मतांगदा वारी लिरदुना ममांग थागी कुनमाथोयगी नुमिदांग पुंग मापल मखाइरोम ताबा मतमदा माकी मपुरोइबगी मयुंगसु थंगनना लैबा मतैगी मचा ओइबा लैशांग थेम धनंजोय हारिबा मियोय असिना महाकपु मपुरोइबा न थबक चथोखिबगी खुदोंग चाबा लौरगा महाकपु नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मांगननबा होनखि हाइना मराल सिकी मदुदा नुपा अदुगा मुक्नबदा नुपा अदुना महाकपु फुरमखि लोयना थौदोक असिबु नुपा असिगी इमनुंगी माइकेदगी सेल खरब पिरगा लोसिनसी हायरक्लबसु यानदना थौबाल पुलिस की वुमेन एंड क्राइम दा वकत की अदु ngasi फावबा चेना मियोय असिगी मथक्ते एक्शन अमत लौद्री मरम असिना थौदोक असिबु लैबा की अचुंब थिबिरिबा सिंगना मिदेंग संगबिउ हाइखि आई पुलिस तो वाका सरुरे उगा सरुवा मतुंग दा आई केनो जे केमता केनो तो बिदा बिदा लखत बिदा लेरे अदुगा लेबागा सिदा लेरिबा इबुंग इबा असुंबा पांबा इबुंग इबा गैना हाई बंदु पी ओइ बी आई इज्जत से अमुतंदि मागी ममता त सेराक बिबियो पमिशिंग उनबा अदुदा सरुक याखिबा खुमन यूनाइटेड क्लब्स एंड मेरा पाइबी एसोसिएशन की वुमेन सेक्रेटरी रेबिका लैमना मयांग इम्फाल निंगोल असिगी थौदो असिगी मतांगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना लौखटलिबा थौंग असि पेंडे मरु ओइना रेप तौननबा होनरमलिबा मियोय अमबु फाबगी महुत्ता एक्यूज पर्सन अदुबु मसक खंगदबा मियोय खरना पुरमलगा विक्टिम नुपी अमदी माकी मपामगी मियोय सिंगदा ताइनबा असि यानिंगदे मरम असिना पुलिस की असिगुंबा काहेनबा थौंग असि खुदकता लेप्तुना नुपी ओइबिगी इज्जतपु करिसु लैतना खनबा मियोय अदुबु लोगी मतुंग इना चैराक पिबियु हाइखि इंडोनेशिया की सुलावेस इथत्ता इचाव अमसुंग लैंडस्लाइड सिंग थोकपदगी यामदरबदा मियोय त्रामरी सिरे सगोलसेन नुमित्तगी नोंग लेप्तना हाइथबदगी साउथ सुलावेस प्रोविंस की लुआ डिस्ट्रिक्ट लैंडस्लाइड थोकी लोकल रेस्क्यू चीफ मैक्सियनस बेकावेल हाइखिबदा फिट तरा मरेप ओइगदबा इचावना सब डिस्ट्रिक्ट तरा हमदोइदा सोअनखि मफम कयादा इसिंग अमसुंग लैनांगना थुमजिनख्रे युम लिसिंग अमा हेना अमांग अता थोक्रे युम निपुनि थोइदि इसेलना चेंथक्रे रबर बोट सिंग अमसुंग अतै गाड़ी सिंग सिजनदुना रेस्क्यू की थबक कन्न चंगचिली मियोय चामा हेनबना मस्जिद सिंगदा अमदि मरी मता सिंगी युमदा
संजफम लौदुना लहनख्रे हाइना नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट एजेंसी की वांगलोय अब्दुल महारी न हाइखि इथर लिसिंग तरा तरेट लैब इंडोनेशिया की सिंगी लमदम अमदी लेहाउ सेन मफम सिंग द लैब मियामदा कुमगी नोंगना यामना तोयना लैंडस्लाइड सिंग अमदी इचाउ थोक्तुना खुदोंग चादब कया पीरी अप्रैल दसु लैंडस्लाइड ना ताना तोराजादा मियोय कुन सीखरे हारी सानबगी पाउ ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फान सिंधुना हौजौजक चथरिबा 16 मणिपुर स्टेट लीग 2024 की ओइनंगासी मैच अनि छानखरे देसे कक्चिंगी ग्राउंड सानखिबा मैच अनि की अहानबा ग्राउंड फुटबॉल क्लब लमजाउना तितिम रोड एथलेटिक यूनियन बो पंजल अनि सोनोदा थोइखे फुटबॉल क्लब लमजाउ की पंजल सिंह जर्सी नंबर 22 इरेंगबम प्रियोवर्तना मैच की मिनट 12 अमदी जर्सी नंबर 8 थौनाउजम नीलकांतना मिनट मरफू मरीद चनखिबनी ngasi अनीसुब ग्राउंड की मैच तना नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन ना यंग फिजिक्स यूनियन बो पंजल अमसोनोदा थोइखे नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन की अमतंगायरब पंजल अदु जर्सी नंबर 27 सांत युमलेंबम ना फर्स्ट हाफ लोइबगी मिनट निफुमागा हाफ मिनट अमदा चनखिबनी District Sports Association Bishnupur Sindhuna Mini Stadium Bishnupur Chathariba First Ice Panthoibi Devi Memorial U13 Boys Football League 2023-24 ge ngasi chanakyo match ani gi manungda ahanba ground da TGFS na Ishok FC bu panjal ama soinoda thoikre TGFS ke panjal amadu jersey number 17 katimayum malem nganbana match ke minute tare chatpada chankhibani ngasi gi ani subu ground na crowd amadi regular football coaching center sanabada apiyo matamda panjal amada chanaba ngamdabadagi penalty kaunabada regular football coaching center na crowd bo panjal ahum amada maithiba piki aroibada moropa mohanna numit humni chuban sathagadaba farmer training program ama ngasidagi hodokre जेनेम्स की 2018-19 की MBBS अमदी BDS की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सिंह यंथोखरे पॉलिटिकल डायलॉग नतना मणिपुर थोकलेब इरांग असेगी सॉल्यूशन पुरकप ngamloi हाइना डॉक्टर एम नरना फोंदोखरे लोइनना इंडोनेशिया दा इसिंग इचाउना मरम ओइरदुना मेओइ तरामरी सीखरे ngasigidamakta di paudam pijaba matang asida loisinjare mejang tabir ba khwai punakpu amuka hanna khurumjari